Hello, natumaini mko poa kabisa na ni mzima wa afya. Kuna jambo moja ambalo vijana wengi limekuwa likiwatatiza, na jambo hili ni kwa jinsi gani kijana ninaweza kuishi katika usafi. Wengi wameaminishwa kwamba haiwezekani, lakini kutokana na neno la Mungu linatuonyesha kwamba inawezekana. Ukisoma kitabu kinachoitwa Zaburi 119 mstari wa 9, anasema ni kwa jinsi gani, how shall a youth, kwa jinsi gani kijana anaweza kutunza maisha yake, kutunza standards zake, kuisafisha njia yake. Hebu naomba niwasomee kwa haraka kabisa. Anasema kwamba kijana aifanye njia yake kuwa safi jinsi gani, au jinsi gani kijana afanye njia yake kuwa safi. Njia yake sio njia ya vijana, yake yeye. Anasema cha kwanza ni kwa kutii, cha pili ni kulifuata neno la Mungu. Moja ya kitu ambacho kimetuponza vijana wengi ni kwamba we do not trust the word of God. Wengi tunaamini kwamba neno la Mungu ni nadhiri, ni hadithi, halina uhalisia. Lakini niko hapa kukumbusha na kukwambia kwamba neno la Mungu ni kweli. Kama ukilifanyia kazi, hakika utaona kilichosema. Mambo yote ambayo yatokea kwenye Biblia yapo mpaka leo hii. Biblia ndiyo kitabu cha ulimwenguni cha namna ya mwanadamu kuishi, sio hata Mkristo, namna ya mwanadamu kuishi. Kwa hiyo kwa wewe ambaye bado hujachukua nafasi ya kuliamini neno hili, uwe na hakika neno hili. Biblia inasema test and see that the Lord is good. Jaribu na muone. You have to test this word. Lazima ifike wakati useme nataka kulihakikisha, kulithibitisha ile neno kama ni kweli, kama ni halisi. Usipokee tu neno kwa sababu lina sound vizuri masikioni mwako, lakini lithibitishe. Hebu liingize kazini uone. Chochote kile ambacho ndio kifanya. Njia za vijana zipo kwenye neno la Mungu. Wengi tumeenda kwa experience, na experience zimetuumiza sana, zimetuzalishia maumivu na confusion zaidi, simply because tulitoka nje ya neno. Neno la Mungu ni kanuni ya maisha. Neno la Mungu ni mwongozo wa maisha. Kijana, kuna mambo mengi ambayo mpaka tumeandikiwa vijana, ni kwa sababu kijana ni muda wa kuvumbua mambo, ni muda ambao moyo unachemka kufanya mambo mapya, kuleta mapinduzi ulimwenguni, kubadilisha ulimwengu to a better world. Na Biblia inatuambia wazi ya kwamba kunalo suluhisho la kijana. Alitii neno la Mungu, aliamini, alishike. Praise God. Kwa hiyo kijana, wekeza katika neno. Wengi mmefundishwa kuwekeza kwenye kilimo, wekeza kwenye foreign trading, currency, wekeza kwenye nini, lakini wachache wamewakumbusha kuwekeza kwenye neno. Kwa jinsi gani kijana isafishe njia yake? Kwa kutii.